tua ka mau tamai tanga tau ke 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 van ma toren ko ana ko mai e ho ko ni ko hi ko ha apanaki ke nu ia ki ai sana tong tamai o ma malo ya fiona ko hi ka ta pua ko to pe ke pua ku mai ma pa vahe ko hi ke whanoho mai ki ai ko ma pātoko ua mo ma pātoa an ma toa whāwhine he tapa katoa pe kolope ke nau i lo i ka nau o ngoi ai ngahi mea ko ia te mau vahe mo ngahi mono i mea ia e lawa ke toke mau whanau tupu i tonga toko ni ki mau tolu ke ngahi mea ke na ngalo ki ai whaka whenga maari o ka vahe aki ai e te awhini si wafi super amen. Amen. O kore ke u wātolu tulau be mo e o tua o ku whakahae whorofora ko e kamata anga e poto ko e apasia ke te ia. O tua o ku tāla ko hono uho ko e ofa. O tua o ku ne sinangalo ke taha a ene whanau a hono ngahi whohaga mono ngahi ope whine. O tua na e whai ki ai ai tuku whanua ai ula ki whaa. E ko tuku ai ai o tua motonga ko tofi a ko e moto hota whanua. O tua ku ponou ki ai a maamani. Pe a ku tari lotu ki hono ngahi whohaga mono ngahi ope whine o whatatau mono whinangalo. Tapa mo e hau e whanua. King tupo wono ko e tue o tutonga ka o maa na naspau tuku a ko e tahine kuini o no i kuonga ko e whehuhu ai whanua. Ka maa hoke whare haa mo e o fo. Tapa ki he tamapiri skalauni tupo toa o karara ka maa hoi no pere whanua. Tapa ki he e paremia ka maa hoi minista. Se whare area ka maa hoi whafonga whare area. Ka paresteni o ngai siasi. A whaki atu e tala whatapu, te ria si maa dua tau i whanua me kau matapure. Ka pure whawahe me kau sakoro. Tonga kotokotoa pe o kuonga tu ki a te kimotolu. Ai reo o e netweka IKALE VAKAI UNIVEESI pia me he letio a sive statonga, Vipon Media pia me o kalani nusila. O fia lahi apito ai proklama sive sta i he fia koin. Ko e tau toi kau whataha pia mo TEVITA ngalo a whe TOAFA. Ka maa whoki a atu mataere wak. O ku whakakoro alahi ia ke kau mai pia me Salt Lake City. Ka maa whoki a TEVITA pia me Hawaii. O ku mahino whoki i he tanga maheni ai ngai proklama i he uraki fofola ma o pe whala e TEVITA ngalo a whe TOAFA sivesta. Pea pefo atu ko e whiawhini o ku whakakoro alahi ai lawa ke mao e whea maari o TEVITA. Ke tau kau whataha i he proklama e whiawhini. Na e tau kawe i pe e netueka IKALE VAKAI UNIVEESI. Ko e pureanga tu i konistutone whakakalaisi. Ko e pureanga lelei tahaya maha taponua. Pea neongo na ia e kau kantiteiti na nau whaam ke nau lawa at kitonga. O whiri ka i he fuu paingata a kone o kune ufi mamani ko COVID-19 o kuika ke lawa e kau kantiteiti. Kana e osi
whakatoka pe me mua ai whakakaukau ko taha e ngā aue ai ne tuaka IKALE VAKAI UNIVEESI ko hono whengai ai whanau ke nau hau pe me tonga he ose nau high schoolu o nau hu ki haki i korisi i Amerikani aia e toki o ku whaafai pe ki ai e whakatalanoa he ngahi programa ki mua tu Sivesta ka kumauloto pe ke kei whakakau pe ai programa ko ia ko hi ke mahino apito ki he kau whanongo tau te whito ki he tau whanau pe me tonga o high school ka maisi ngai mātua pe me tonga pea ko hi po kina e a utono a atu ka maahono o paanga mori ki he apiako pea moe ki kolo ona sio he ngahi whenga maari e ko ia ngahi api e ko ia whai whiawhia lahi i he toe whenga maari o atu ke tau proklama i he poni ka ko TEVITA ko o whalahi apito ki ai pea ko look forward apito ki he kau mai a TEVITA he proklama i he whiawhini pea kai ki o toe whakaloloa ko i pa mai ka inga ko he kai wai anga maheni o e karia ai ne tuaka IKALE VAKAI UNIVEESI TEVITA ngara whe TOAFA tene tataki atu honori e tau pohe ka tau alofi ho tau karia i he whiawhini. Malo apito TEVITA. Oku ongo whakamawhana maupe ki e loto. Pea moe lau maari e. A e te whanongoa a himi mo saame oku whakamatala. Ki he kino i whie mo nau. O ki pure anga o kui kotonga. Pea IHE ngei pea moe nau o e pure anga o tonga. O kore ke uhuwhangai. Kai ata e whatongia o e whiawhikoin. O kuia e ongo taula e ua. O kune hanga o whakatuho tuhani. Ai tolo na holo. A hoto waka whakaulunganga. I he mo ui o tau iai. Ko ula ki ko e ongo le rei o sisu kalaisi. Ko hono ua ko e sila o tonga. Pea ku hanga he ongo taula ko e ni. O toko ni au. Ke ua na whai ange ko tolo na mama o hoku waka. Pea mihe. Tuku lau mea. Mo ngahi whono tapu ne whotutu ake ho tau whonua. Mihe kamata anga. Pea o kuou kei puke ia o au kihe mo ui. Pe mo manawa o aho lolotonga. Ko e motua mea vai pe kita. E kia mea ku lava. Ka koe ku lau kau he whonua ko tonga. Ko e matai koloa tupu aia ke mo ui koe ni. O ko ngoi pito i he ku mo ui. Ai taimi ni ko ngoi kau hangai ko tairiri. Kai tau te fito ke taimi ko tau nā whake atuai. Ki hano whotu o hapure anga fo I hangahi weke si pe mehe ahoni. Kono uru hui ngā ko e ku mahu inga ia. Te tau whatonga ho tau whonua na e tuku ki ai e urak wha. Ia moe whahinga whaunga moe pure. Na ne hanga whakapapau ko e lelei tahaia maatonga. I he funga o hono ue I whakalau maari e ia.
e malohi o ne tari e lotu whakaristiani. Pea koe ongo re ia, na ne hanga whakatoka ake e maluanga, hauanga, mo e anga o taupure anga o tonga. Koe pulonga tatala ngata ataha o ku tala noa ilahi he whetau whakapolitikare o ku hoko o tau ngahi ahoni tonga. O ku makatuku ngaia i fo i mea koeni. Koe ngahi monu ia e moe mahu o tau ki i whonua. Pea ko uhinga koe ngahi monu ia pe moe ngahi mahu o tau ki i whonua. O kune hanga o whaka o furihe ulunganga. Pea ku asi ai ngahi lanu kehe. I he mo ui ai tonga. Ko hono uhinga pe koe ngāue ai mea koe ni o tau lauki ai whakapolitikare. Koe ngahi monu ia pe koe mahu o tau whonua. Kono mo ni o whakahoa ki he mamani mo ngahi whonua ki he. O kui kai ke usio atu pe koe haha whahinga mahu whau o tau i whonua. Ke pehe ko petena mā olunga. Ke pehe ke whai ai a whelau lauhi. Ka koe mea ko mahu mahino. Koe ongo i he tonga ai ki i mea si o ku mau e whonua. Pea hange o ku i kai ke lawe tatau e tanko toa taha ko toa pe. I tonga. I he monu ia ko ia. Pea hoku, o ku hoko le vai. Ai ngahi hu mama. Pea muhi ngahi whakakaukau. O hake ai ngahi te whito i mea. O whai ai hangahi. Pōtara noa whakapolitikare. Ke makatu o ngai haliliu. Tokua. Koe tūku ngai ia. E maua e tari. Ke he palopare mau tonga. Pea ka mata lewa i o tau whonua. Ai whakakaukau. Ai ngahi liliu whakapolitikare. He kua hoko a hono. He kua hoko ai ngahi koloa pe koha mahu ho tau whonua. Ke asiai ai urunganga o kui koe whaihala. Tea koe whaihala koe ni o ku tuhu kotoa pe ia kia ki nau tolu o ku nau hoko ke nau mau mawhai ke tataki ho tau whonua. Koe mea pango i he whakakaukau. Mahalo pena usi mo ua e kautaki o tau whonua he whaihala. Ka kui kai ke utui o ku fu mama o pia mo i kakai o whonua. Mi he nau e whihia i he whaahinga whihala ki tatau be. Pea koi ai o kou ngoi ke te au o kou whaamu pe ke whai haki i taratalai whare. Isa pea ge mai o kou mau ai poto Solomone ke ula vai o atu tae ufi ai anga e taratalai whare. Kai hange koe mea kou he aki ki mua. Koe motua mea vai pe. Kai tuku mai pe mua whainga maari e ke whai hoku le rei taha. I he mea koe o kou lawa o VAKAI ki ai. Ka honda uhi ngā koe fu parewa i he atamai o tangata tonga mo i whine tonga. I he ene whelawe i pia mo i kautaki kua ui ke taki o tau whonua. Kua fu mahu inga i ke tangata pia mo i whine tonga. Ke nau to'o hake ai whihala ki pia mo i whaihala ni nau tolu tangi moa. I he whonua o whikau aki pia mo i mahu o e whonua. Mo e anga hono tufa. Ke nau hanga ai o whakaea pia whakamaanu. I he perengesi o society o tonga. Ai ngahi whakakaukau whakauesite.
ke ne hanga o kapi ai tuunga pe moe mahu inga koe o tangata, ke maka tuunga ai tolo e maka. Pe whai a hono whakakaukau, ai ngahi te whito i whakakaukau, o ko i kai tokua ke ata ki tua ai whai whatongia. Pe o ki kai koa ke tufa tau ai anga hono wahe. O monu ia. Pe hange koa oku i kai tokanga e kina ai masiba. Pe hange koa oku tuku ke hei e lao. Pe i kai ke whaiha mui to tonu ki he lao. Pe oku i kai ke pure i whakalelei a tau whonua. Pe mo ngahi a la mea pe hepe o koutui o ku kai ke solaia ki ho mo mea. Ka oku hoko ia koe makaturiki o he hono tuki mono nofo o i misi o ki nau tolu o ku nau hoko koe taki o e whonua. Pe makatuo ngai ha ngahi wheheke aki olo. Whakatupu ngai ha ngahi whakatupu. Whakatuo ngai ha ngahi kurupu. Pe a koe mea hoko koe kongai o kongo i whakaloloma taha. O kune hanga ue sia ai urunga ngai kakai o whonua. Pea oku i kai koha ririu le lei eni. Ka lava pe ke urea pea tapuanga pe pea moe mea hou eiki. Oku i kai koha ririu le lei eni. Ko ririu kohi. He koe hāhana aonga ke nā apanga ha sistemi whakalere whanua. Kai awanga mate ai ulunga ngai kakai o whanua. Outside. O ko ngoi au pito ai ku sio mo whanong i he ngai whelafo aki i he mitia whakasosiare ai tō lulunga ai ngahi rea. Pea mohono o hake o e whehala ki. Ai ngahi mea koe o ku i kai ke loko lava whaiha mea ki ai. Ka koe tuku kehepe ai lau maari e koe o fie tokoni tene lava o ririu. Ai ngahi aho ne pōpō uri ka lava hoko ai aho ata maari. O te ofeina o pito sia ni i. O hoko ki ai e ngahi whaingata a koe ni. Ka kohono uhi ngā pē he kua whotu ha ngahi kulupu, whakapolitikare, pia nau whakawhahawhahai, pia koe natula pēno e whakawhahawhahai, ko pau pē ke uwhenga ke umalohi. Pia koe whonga pē ke umalohi ai, ke utuu he ulo e tokotaha ke he, pe ko whehanga ai. Kai i kai, ke whai ha whenā pasi, pia kai, pia whai ha mirisino, whakai uhinga, mo whakatala noa. Kai i kai, ia whainga whotunga, ke tuku hifo ai, a mahu inga o hata. He kapau o ku tau tui whakapolitikare, ke hike mahu inga i tangata, kai hae lewa o kui kai ke taulawai ke kei whakamahu inga ai mahu inga i tangata, i he tau whetapa, i he ngahi ririu o ku tau whakaamu ke hoko ki he whonua. Kai hae wai hano aonga, ai tau whinga ki he ngahi ririu o e whonua, o makapuunga i he whiri ai kakai, ka i he taimita tau pe, o kui kai ke tauhanga o whakamahu inga ai kakai. Aki nau tolu o ku nau whiri, pe ko ku nau tolu o ku nau votes, o kaua i pe moki nau tolu koe o nau quantitative.
o ku mahu inga ai taha kotoa pe. Pe o kai ke uhinga ai te whenga hanga hangai, whakatui, whakapolitikare pe a moto, whe pore ei, ke pehe kua kōwi angeia i a kita. Ka te rerei ange kita ia. O kua utui pe, ka pau o ku kōwi, o tau kōwi ta tau pe. Pe ka pau pe ai hasiaa, o tau rerei ta tau kotoa pe. Pe o kua utui, koe whaahinga tuunga ia e la wai ke mau, ha win-win i he kakau e tonga ai mea kui koe lawa mea i he tapa pe i he tau whanua. Ka pau o kui ai ha tātāla i he tau ngai whakakau ke ngahi whenga unu aki whakapolitikare te ukore atu ke te kumutoro. O kulahi apito hono tuku aki i pia mo hono o hake ai whakakau ko eni o system. Pe koe tau taranoa o pehe, koe anga o ngahi whotu mo whakalere o hapurea. Pea o koutui, o kulahi e tau whakakau, koe system te te lava whai e ririu ki tonga. Koe a buongo i koa a aku, o mo oni apito ai system, ka koe tuuloa o hawhainga system, e whakatewhito pe ia i he whaahinga makatuu, pe koe whaahinga makatuunga, pe koe whaahinga makatewhito, o ku whakawae ki ai system ko ia. Pe e lawa lewa ke whakafuafua i ai, a ene lerei mo ene tolonga. Koe system ko ni o whai ki ai e whakakau, o e kau tangata pe mo ngahi whahai whakapolitikare, o ku nau pehe e omi monu ai maatonga. O ku kore pe ki he tonga kotoa, o ku amanaki ke mo whiri. E makatuunga ha o mo ilo e system koe o mo pehe e whiunga mo tau whonua, mo whoki pe ke historia. He elawa pehe e historia ke ne talaga te ki mo tolu, o ikai ia whiriwhiri mānako, pea ikai ia whakakouna, ka tene tala pe ki a te ki mo tolu, i ho o mo whiri tau ataina, pe ha mo whakafuafua, tau ataina a ki mo tolu, ki he mea ku mo pehe, e lerei taha mo aonga taha. O ku kei tua ki ai pe e he netueka IKALE VAKAI, ai system na whotuu e tupo uruaki. O lere mai aki ho tau whonua. Pe moi o tua mo tonga ko hoku tofia. Pe moi whakawhalala a tonga ki he otua, ko system pe ia e tuuloa. Ko ngahi whakakau koe ai tangata, e toho whataha pe mo la a. Ko system koe nai whotu e tupo uruaki, o whakawhalala ki he otua, o pure ia e ia koe o kune pure i ai tō pia moe hopo ai la a. Koe mea peo ko uongoi, koe hange ku si ai kātaki ai tonga, koe nau whakaamu ke tori polo uto, ka oku te eki ai ke polo uto ai whakafuafua pia moe whahai tau ai otua maatonga. Ko hono uhinga, o ku hanga he otua tuku e whainga maaria ke te tau tolu, ke tau wako he moui,
Pea whakatau i ki tau tolu, ke tau pea moe whonu, moe mohu koe, o e ene ala o wha. O koutui o kuiai pe taimu, te tau tokisio ai, ki he la a ka kato ko ia, o e kau mai o tua mātonga. O koutui ko e lahi, au pita ngahi mea le rei ko tau au sia. Pea ka pau o kupehe e tau ngoi ki tau tolu o kino i fie pe a tonga monu ia mo o motu anga o wha. E ange ka tupataha pe ai tau sio ki o tau o tua mo tau whalala ki o tua. Hua noa ka pau e awa katoa ha tau ngahi matapa. Pea koe ki pore pe ia o e ki whakamama o whai ahe fia fini ke kai tonga. Tau sio ke historia, kono uhinga ka oa na bias ha o mo whai whakamau ke tau whiri o tau hanga koe ki ai. O whi mau ke tau hanga o ave, hakakai, te nau make a difference ke kakai e whanua. Kono uhinga ke ikai ke whakama huinga i pe ai mahu inga o tangata, mo tau ataina i tangata, mo to tonu i tangata. Mo ngahi tau o tau mo kinau tolo o whikau aki pe mo whai whatongia kinau tolo o kunau tataki mo pure o tau whanua. Ka to tonu whoki ke tau hanga o whakatoka ngai. Ko i mea mahu inga taha i e tau mo ui pia mo e tau nofo i o tau whanua. Ko i whaahinga tau whatunga o kune ngahi ai kakai e whanua ke nau ongo i koe kau ngā whanonga o ta tau peho nau mahu inga mo kita. Pea oua mua na hoko mai ai ngahi whai kehe mo o tau tui whakapolitika re ke ne hanga o ngahi ho tau e tau nofo ke ma o lunga ange ai vevela goe whai kehe. Ai a koe tau wau ke tuunga koe mā kehe. Koe huu kona o e ikai ke tau loto ke tau tari o tau ngai whai kehe o ku fotu ia i he mā kehe. Pea koe korea ke kakai o tonga. O ku maupehe e lava e he natula mā kehe ke tataki ki tau tolu ki hatonga o ku whai ai hapa ehe. Pe koe tonga o ku whakaiku ke. Tau sio pe mua ke historia, pe e puaki mai pe mo spela mai he historia, ai whai kehe. O e whatunga uraki o e whanua, na e whai e uraki wha, pe mo e whainga le riu o whai o makatuunga e whakauhinga mea ai tangata. Io, na e uhinga mea pe ai uraki wha. Ka na e tukulolo ene uhinga i he ene awhioi, ai lewa, mo e au niu, ai otua, nane hanga o hiki hake ho tau whanua ki ai. O kulawa beke tala he historia. Ko tau honga fu tupu koe ni toki oseange, ko historia make hei o tau whanua. Ko whainga haririu, mo e amanaki, ki ha mea kurelei ange. Ko hai mea hoko he ahoni, i he kakai o tau whanua, kei tuu tae mahino e anga e fuatunga pia mo e lano ho tau pure anga, ka e toe whakaloloma anga. Ai whaahinga tuunga whakaulunga anga, o kuiai e kakai o e whanua. Ta tau pea tonga,
pia mo kautonga o kutaka muri. Mo ki nau tolu o nau whenga tokua ke whai ha whakamama. Ke awe kakai ki hatu unga o kunau pehe koe lelei ia. Ka ihe taim tatau pe o kunau hoke ia ai ngahi mata monuka. O ki nau tolu na nau whenga ke whai haliliu. Te mahalo ko si o nau ngāta ngā pe ia. Soke, ko hai hata ne lava mea mo hawa. Na moe kau taki te reo isileri na nau tala noa pe moe eiki. Te tu taki mo si hova. Na nau kei la vea ngofua pe. O koutui koe whatongia ia o tangata tonga. Ke ua mua na atoe whai e whakamonuka. Ko ostak taha ilo pehe e wheitu uia mo hono whahai. Ai monuka ne whai. Ka oku hange o kutoe ke waange aho nau kia. Ko tala humaki. Aho nau ngahi mere. Mo nau tō no. Ta nau tau mai ana tau hange. Ko eiki he nei mamani. Nai kai ke humaki. Ka tala he aki. Tala noa whakatata. Kai tuku pe ke tangata. Ke ne toki whakaau. Pe ko whe tau whatunga koe. O ku tonu ai a ene whakafuafua. Pe au koutui. Koe whounga ia kula wai ke tupure kina ata. Ne tō kia whakapouri. O whakatatau mo tau whakakaukau. Pe a hoko ai o ririu. O le rei ange. Si kakai o tonga. O ku aonga ai tonga kotoa pe. Ki he langa o tau whonua. Tau mai a. E lau ma ui e peki. Pe a lau mai ai patoa. Pe a pehe e lau ia ko halawa mea. Ikai. Ko e lava mea ko o whikau aki pe a mo e langa whonua o tonga. Ki kau e taha kotoa. Pe a koe whakatu ta amakia o e tau whakawhahawhahai. E kua pau pe ke molo hataha ia. I hataha. Kai lava ke asia. Our significance is so important to a lot of us. And in order for anyone to become significant, you have to be better than someone. Or you have to destroy someone in order for you to be at the top. O koutui o kuikai ke natula pehe system ia nai whakotu e tupo uruaki. Pe o kou kei popo ke tau ngawe akia. E koe system pe ia o kune lawa ke whakamahu inga i tatau e tangata kotoa pe. O tatau ai pe pe o vai pe o malohi. Pe koe hape atu unga kui ai. Ko kore whakamoe ki he mātanga. Ko ki mauroloa e ko potala no mo motoru. Ka ko whai ia i e kuloto ofa mooni ki tonga. Ka mo kātaki alana pehe. Ko ilo eo ha mea. Mone ke mama. O ko rea be mi hoku lau maari. Mo ik whakaamuange mai. E tonga. O ki kai ke pehe ko ha kehe ai patoa pe ha kehe peki. Ka kai tonga hanga kātoa pe. Ka tau ngau e aki mua ha whainga whonga. Te tau la wai ke whakaaonga e lo ua. E ongo kurupu ko ni. Kai lawa ke tau ngoi ku tau mau ha whiawhia. He neongo pe ka pau iai pe ko whe kurupu. E win he whiri ko ni. Pe koe peki, pe koe pātoa. Ko hono uhinga ko e na kei whihanga ai. E kei wahe ai pe mea ko toa i tonga.
e kai ke lava ai hu whataha ia. E kai ke lava e ngau e whataha ia. He mahu inga nge pēki a te au, ai mo ui koe a e ku whahai pe koe ku pāti, ia toi mea. Pea ka lava mo ui pāti, o kui ai rewe a manaki rerei, e hoko atu e ne ngā ue ko hono uhi ngā koe pure anga. Kai whewhe nai a ki nau tolu koe ne ulungea. Ko iai o kou pehe, ko hono uhi ngā ka pau te tau wola rerei kotoa, pe tau ikuna hono kotoa, o kou kore atu. Tau sio mua ke historia, ka tau mao pea loto mao lalo. Ka tau foki, ki ho tau whatunga. Ai kau mai o tua i he pureanga o tonga. O tua mo tonga, o tofia. E ikai ki toi potoanga he tahaia, i he o tua. Ko e system, e makatuunga ai ngau rei e system, ka pau o kufonu o tua ai tokotaha koe o kuhuo ngau e system. E ka pau he ikai, ke anga i o tua ai a koe o whakangofua pe whakapas, he tau whiri ke ngau e he system, e ikai pe ke lava he system ia o ririu ai tokotaha koe. E toki ngau e pe e system, o whakatatau ke tau mua ngau e system, o ka pau e ului ai tokotaha koe. Ki he mālohina, pe moi kapakau mālohi o e otua. Ko e otua, tene lava o ririu e tangata, pe koe tangata, tene lava ke whakaola, ai system, pe koe whaunga, pūre, mo e whakarere o tau whanua. Koe ki whakalawe lawe ia, pe mo e whietokoni atu ki tonga, mo tau teu whiri o kukoko. Ka pau te mo sio rei, pe tau mau pe aloto tau ataina, tau mua aki, ai rei maa tonga. O amo te tau whutokanga, ki he rei ai tau pāti. He ka pau te tau tokanga ki he rei e tau pāti. Koe konga pe ia ka kai o tonga, e hange te nau inu a hono rei. Pea mu osi, whakamooni i peki mou tōru. Pea te utoi talatu. Mou toi whoki peki historia. O koe kai ka fu historia whaingata. E koe tau pene honga fu tupu. A historia o kou tala noa atu koe ki ai. O whaia whakaukau ai. Pea o kou whakawhei. Aki mou tolu o kou mou nofo mo historia. Pea moki mou tolu o kou mou tu o whehanga hangai mo historia. Tau kau whakataha. Ka pau nā ke i he historia. Pe nā i kai ke i he historia. Tau mau haloto lahi ke tau whai hari wanga. Ko hono uhinga ko rei a tonga mo ta whai whanua. E o koutui. Ko e lawa, ko taimi koe te tau hanga drop. Ko tau hanga whakato. A e tau laukau. Pea mo e tau mālohi. Pea mo tau whakangengei. Ko taimia e asi mai ai fofonga. Oi o tua koe kune whai ho tau whakamālohi. Pea te tau ilo e mea kouton ke tau whai. E tonu e mea kou tau sio ki ai. E tatau e mea tau wongo i. Pea koe ngau e koe te tau whai. E tatau katoa pe tau mai tau mua. Ko ia ki whakamama pea mo e ki tokoni o kou whai atu i he polo kalama koe ni. Mo e ofalahi. Me he IKALE VAKAI. Mo whatawange ke tonga kotoa. Ke tau mao a tau whiri fia. Mo whonu lau maarie. Kono o hinga koe mea kotoa pe te tau tuku ki e mata e tau peni.
ke ofi ke finangalo e ki leveleva kau tau atu. Malo atu apito TEVITA ngalo afe TOAFA. Ko ik pa mo kai nga tonga ko na waena ai ne tu ka IKALE VAKAI pa mo tala monua ka tek mo tol ko to ape o ko mo hanga atu ki he fili ke whapofonga ai ngahi wahenga mo tolu koe o ko mo fili pe ko hai tene whapofonga ai mau ana ua atu ke tau hanga atu mua o tokanga e kina ai taha o ku whakaamua mai he o tua maa ki tau tolu. TEVITA whamalo atu apito. Si me sta hange ko ia kau whataha pia mo atu i he proklama e whiawhini. Makatunga fōki ko uhi ko e ngā ue koe ni o whakahoko ke o mai a e tau whānau wako pia me tonga a ki nau tolo Ose High School. Ko ia ko tuke whainga maari e koe ni ki he whae koe ni. Ko hi he nai au tonu ki he ki kolo koe ko Trenton o au tonu ki he Apiako pia whanonga tonu he ngai whataha. Whekau aki pia mo e loto koe e kau ngau he ki Apiako ko ni ke toko ni e tau whanau ke mau hanau ka hau lele iange mo whainga maari e ke nau hau o ako i Amerikani. Wapofua ki he kamataanga koe o semesta o a kosi o e wanoa woua. Koe atu ko ate whainga maari e koe ni ke tala noa ai, malo apito. Malo to. Malo pe kita mai he wani ko e afa kene tau mau. Ke tau vahe ai oni. Malo te vesta ka pe fo ke ya TEVITA pe he ke mau malanga ko e whainga maari e koe ni o ko mai mo. Ta ki mua ke hoko atu ko kore pe ke ka malma he ngai ta apa ko o si whai atu me he ni. Ka lava ke whai atu haki baha. Ya ki mua ke lave ke mea koe ne lave ki ya malanga o ko ata whakamalo na ki a TEVITA ko ngā vahe whakaofa na te whai ahoni. O ku mooni lahi e ngahi mea kotoa pe na ke lave ki ai. He ku ilo i he whakawhia ki tonga ai ngahi mea lahi ai more ai whakaapa ai anga ai ofa whakainga more ai whetokai aki nganga o tau tolu na tau tupu hake wakau aki. Pena uhi ngai hono wik tau toi e Captain Cookie ko Friend Island. Ko anga ko kakai anga kau mea tau tolu anga tau ofa. Ka ko sio he ngahi konga ko ini oku more la ngahi mea lahi. Oku kai ki ngata pe na kai ki ngata pe he kau taki ni siasi tau kau kia e siasi sukas kau manoni au sipi. Me kau muri ke he pe. Na nau oki tonga. Na he ko tonga. Ko unganga tonga. Ko ofi taha ia ke unganga ko ilangi. O he bani. Pa koutu iau ki ai. Ka ko kamata ke more atu e nganga ko ia. Ko e whamalo atu TEVITA he pou whaafo ofa. Mo e whamanatu. Na aho maha ko aho pe ko maybe 2 days ago. Na whanonga he toko tahana ne pehe ia ia. Peke whia mauia ki tau te whukato ki mui ki he tufonua. Tau aroto ki mua. O koutu ia koe aroto ki mua koe u tau palpare mai hingai ahoni. Koe kai ke tau manatu ke kohili. Kia koe ia koe ki labe atu pe ia mo ka malo ke TEVITA. Kau whoki mai ke uhinga na o kou kawai he proklama e pōni. O pa koutu i pēna e kai ka kou incident e ku mau whainga maari e ke ulere atu mo poa ki Trenton, Missouri, he wike kua osi. O hinga, he na kai ke aha ilo taha ke whitu uni, ka koe hinga ko e mai San Francisco o whanongo i he lea na e whai e malanga ai, o whikau aki pe mo i whitu koe ni o maa ai e uapi whainga maari e ke ino ke kakai o ngau whi maa whanau ngahi api, ka mo ngahi
kalama ke na makohinga na makakawai ke malaria kia. Ko malaria pe amawa ke ma ke sio ke fe kamaria ke katau ya pi nga tolan pa nau. Kana mayai o ma wa fe ngamaria ko ni ke mau kawai he fakataha ko ia mo apiako. Ngebe ko mena ola pia he wiko osi na maulava tau tuai ka mo tare kita o apiako he ba ko ki he international students one tala mai ai nau fia mo mai nau tari ke nau hanga o mai ai whanau me tonga. Pa ko ia kai ngā tonga o ko hatahau o ko he hau mai ke hau o lea social media. Na ko hinga ko mahu inga o mea ko ni ki a te au ko sio atu ki he tapua ki e mau he whanau tonga. Ki nau sio mai o kun ha nau mo ui. Na o mai o ako ka nau lava ke UNIVEESI pe nau alwai o mai hoa. Ke kai kehe ke nau mau ha nau whenga maari. Ia karasi ke nau ki e whakpeki tonga. Ka koe whenga maari e koe ke mau ai a ke nau hau o ako. Ai mea ko ki pe seti fiha pe si pe i au graduate he tau kotoa pe i tonga. O ku e lava he prokalama ko ni. O ku whamalo ai ki a talo mau inga. Ka ka maafo ki a Miriami ko mau malanga ko hi ko e na hanga pesu e fo i visione ko ni. O mau e ki apiako ko ni pe atari fi mari he apiako. Ka koe tokoni o fie mau lahi he taimi mi ko tau tokoni ke tau raise a fund ke o mai ko hae lahi taha ai whanau te tau lava o mai. O wiai pe tokoni ai apiako i he apiako pe ka koe ngahi tokoni whapaanga i tu a whai pe ia e tau tolu kai ngā tonga. Ko siau ia ke ka pehe tonga ai ke mau ki luhe aho ni mau pe ia. Ki he ngahi lakpaanga pu koe ha. Ka koutui koe mea mau inga ai ni e ngā tonga koe ni moi muri ni. Te mo alava o la nima mai ke tau tokoni ke si o mai si ngai whanau. Pakapau ia ha mo family, ha mo whanau, ha mo family tonga mo iloi te mo fie sponsor. Ta mo fe tutaki ka a Miriami. Mamalan ko inga ke whai ha fie pota no aki ki ai. Ka koe hange ko ku lave ko ha fo i visiona mahu inga eni e ka inga tonga. Ke tau o mai o poupou, ke tau whanau, ke tau o mai o maari. Mo ilo i kotoa pe. Ko ke maha ko o toko whaafi o se tau, maka toko pe wa toko te au. O kuna lama alu ki munu. I he scholarship e pule anga, pe ko toko ni pe ai family. To e ngā, heke aha whainga maari. Ka koe ni ko lava mai matapa, ma e whainga maari e ke lava ke o mai e whanau, ke koe kore, ka tau tolu, ke tau tokoni, o piai pe e mahi toki lava ki ai a mamalanga, ai whaunga e lava ke mai ho mo donations, ke lava ke tokoni e whanau koe ni ke nau lava mai. Pia koe mea taha, e kai ngā tonga. O ku kapau o ku mo ke mo tui o ke mau pe ha api e Amerikani he lau mano pe ko ki feitu ko ni o ku mau pe ai. Mau pe ai e mea koe. E whenga maari e koe ia. Pa koe ai e kainga ko Miriami. Tene lava o ate ngahi details e ngahi mea koe ia ka kukuleat koe ni he na wa upau pe ki ai. I he mea koe ia ka ko te maua tāpua ki ke alo sio tonu. I he tāpua ki koe ko hanga he o tua whakaawa mai. A matapā koe ke tau whanau tonga ke nau si lava mai. O mauha nau whenga maarie. Pe te nau nofai pehe, pe te nau whoki tonga ka koe whenga maarie koe ni ko os whakaawa mai he apiako. Koe tau mea pia whai ko tau ngā ue whakataha. Ke si mauha se niti ke toko ni e whanau ke nau si lava mai ki he ako. Ua maha koe ki mea pia ko lava ke ai maumarang. Atu ko whamalo atu apito. Ko ik pa mo e
ka inga tonga ko whaampeke ke wanga o atu ai na utohi ki he tare kita koe ki he whana wako me he ngai whanua muri he apiako. Pe koe tare kita ki he international students. O kore ange ki ai ki ne o mai ange mua ai risi koe o kune mau ki he kaureka koe ko nau osi whakakakato mai e nau application ni pia mei tonga. Pako uwheo atu i he programa koe ni aia koe emaili koe ni na e o mai i he ahatawalu koe ni o katopa. Aia koe ki tahine ko lupe malafu. Ko lupe malafu o mo ilo lelei pe o ku nofu pe mo ene o mātua he taimini ko siori malafu pe mo malafu o na lolotonga i siamane. Na nau folau ki ai o ku tikai ke nau nofu siamane pe hoko ai to a COVID-19 pa nau ke iai pe nai apply mai pe a lupe pe me siamane o tari he apiako. Aia koe i taine taha ko a fina la tu. Ko a fina la tu koe ki taine me fua motu. Koe ope fine ni o e tangata ko tohi miniti la tu. O ku i fua motu koe pisope ia i fua motu. O ku iai pe mo e ki talavou ko a hasla akulu. Ko a hasla akulu koe tō taha koe ni koe tō taha pe me funga fonua pe me eua. Aia ko ene whae ko Lavinia, ko ene tamai ko Saus, ko e mokopuna ia o semis la kulu whaiwhekau, pia mo wai moana tawhea. O ke rewa pia mo e tahine ko simaima wasla a. Ko simaima wasla a, o ko e tahine ia anaa, pia mo atimoa, ko na mo at mo una fona o e Hawaii ka ko e aine ko ni o kuitonga pa ku wa am ke ha o he ako pe mo das moa ko mo das moa ko e talavo ia me paini ko toko ni mai ni ko osi o mai he apiako ko e ngahi mea koe o kutoe koe ke whakakakato aki ke mau e nau I-20 ko hono mau hataha tene lava o ange kia te nau tolu ha financial statement ke lava o mafuesia aki a e nau totongi ako. Pea mo e nau ngahi totongi tohi ka o maafoka e nau health insurance he kupaupe ke insure e reka kotokotoa pe e hao ako ko hika e aha taimi kupuke ai o kukawa pe e hen health insurance ene aluki whare mahaki. Hoi pa mo e kainga ko toko nima pe nia. Ka ko o silahi hake he toko ngofulu ko o stalanoa mo ki nau tolu mo nau ngahi mātua pe au nau lolotonga processi mai a e nau application ni ki he apiako. Ai koe whahenga ko tui pe maharu na o submit mai i ngahi aha koe ni. Ka koe whonga o ko toi whamanatu pe ko hinga ke mo whanongo ki ai. O ko mau inga apito ke tau tala noa whesio whaki. Ai re ka koe o whenga ke hau pe mo e neongo mātua. O kuongo apito e taimi koe ko kore tai ke reka ke rea mai o mātua pa pe mai reka ia vidian. Una malo lo tangata ki a koe ngahi tau koe. Ko mea ko tokanga ki ai ke tau whi mahino aki pe ko hinga ke whakamatala ia ka te moutolu. Ai anga tuu ai ki api ako. Mo whanga ki api koe ni na elawe at kia atu ko hinga he mau whenga ke whakatawa whanga ki api. Matui ko whanga ki api koe ni ku popo. Whakatau maa pe mahonga whenga ke whakalelei. Ke lawa whanau o mai o nau nofo ai. Ko hinga ke nau lue pe ki api ako pe maa nge ia i he nau o koe o nofo i he whare mohe o e api ako. Hoi kwa me kainga tonga. O ko kore atu ho mou toko ni. O ku e whetu taki atu
aho mo ngahi family ko hi ko mo ngahi foha mo ngai o fefine ko ni unau ke itonga ko mo fanga ila mutu ko tau whanau ke whenga me na to ke nau hao ki heni o ko ilo pe o whainga taa apito ki he kakai tonga ke nau whalala mai ke te au pe a kui kai ke upere me au ia koe o kui kai ke tukua ki e au koe ka koe o ku kei ngā ue ai komiti ai netueka IKALE VAKAI UNIVEESI ki hono whao e tau o kei IHE State of Missouri e tau application ni koe ke non-profit organization ke lava o whakawa ake e tau akauni ke mo lava donate hanga tonu mai ki ai kai rotonga koe ni o ku mau kei whakatatari ki ai na ku atu pe e au aho ku hingoa pe mo ku akauni ko hinga he lava pe o kamata ai hono tātāna ki ai ngahi o wha pe e toki whahurewa ki he tau akauni ko ia i he taimi e lava o whakawai. O kou lawe i pe siwesta o ku toi si apute tau taimi. O kou kore at pe ko uhi ko e kaumai a TEVITA e whiawhini pe mo e whatalanoa ki he tau teu whiri o mahu inga apita whenga maari o TEVITA. Pe ka pau ku lava o whakaloroa te tau taimi he whiawhini siwesta sai apito. Ko hi ko iai ha ngahi whehui mo ngahi mea au tokanga mai ki ai. Ai kakai o kuna mui i ho le tio mo nau tokanga mai ki he tau ngahi porokalama. Pa ko kore ate ki whainga maari ko ia o ka pau o whainga maari. Siwe sta tuka te taimi. Koe, e ko tui ku taimi whainga maari a peta pe ia e mamalang ki ka pau. Ano apito siwe sta. Ki hoko te whainga maari te. Iyo. Ka pau ko iai ha ngahi whehui o ko si tuku mai e kau whanongo o kumaho inga apito ke tau lawe ki ai. Katua te whito ke ngahi mea ko ni kau ki tonga, pe ko ngahi mea kau ki he api ako, i he mao e whenga maari o TEVITA ke tau programa e whiawhini ko whiawhi apito ai, kau maasi ngahi whae ke nau taranoa mai ke atu. Koe. Koe, ka whehui pena ko asi mai tai nimi. I he whahawakai ki ai e maumalang. Iyo, o whamaro apito ka whoi kai ai whehui. O ku whehui mai pe ku ai ha whetu utaki pe moe pure anga tonga. Pe tari koe kia he taimini o te ki ai. Pe ku ai pe ai uhinga o ku te ki ai ke whai ai ha whetu utaki pe moe pure anga tonga. Koe ngā he o os teu pe ai api a ko ia ke mau wholau ki tonga o ka to'o ai whakatapu i. Toro tonga koe ni o te kei ke whaha whetu utakia mai pure anga tonga o ku lava pe ai tamaiki ia ke nau apply mai ke api a ko ke nau hau nau tolu ia o ako. Aia o ku loto api a ko ia ke mau wholau ki tonga o whaha whakatalanoa mai pure anga tonga o toki whatu ai ai ngai whokotuu na alama partnership ai pure anga pa mai api ako ke lava whokotuu ai ngahi polo kalama ako ai api ako tamata mei tonga. Katau te whito ke nau ngahi polo kalama online koe nau ngahi resoni koe ia. Ka kui kai ke u whiawhetu utaki a wia ke mau koneki pa mai pure anga he taimin koe sai taha pe ke mau wau tonu pe ki tonga. Hange pe koe au ku ke ilo o kulolotonga whemu e kina pure anga ia he nau tokanga pe ko hai e hu o pure anga he taimin. Ko tui pe ko tui pe ku mahina pe te mea whamatala ki a mamaranga ai. Ni mea ko ia, ka koe ka uia he step mahu inga apito. Ko me te ki whirawe atu ki ai ni solo whikaku mo mea ko ni. Oe o ku hange ko u hane ne fu ki he kakai toko lahi whonua. Kono uhinga pe o kuai whahinga malamala i a kau whakai visone mo whakai sio
mo whakai whakafuafua, mo whakai whakakaukau, mo whakai whakamau. O ua ki ri mai a ki mua, i he tau mua ngau e kono whai koe ni. Pea ko whaampe ke, o kou honga ia pito he ngau e ko whai e maumaranga, he koe o ku hela ia he whirerea ki holo, kau e ko whemua kina peau he puke. Ka kohoku loto o kuiai hono whai ngau e. O kou tui lahi au pito, mea nei lawe ki ai ia we, me whakauia ki kowe manatu uia. O mau kau ngā rea he pōni e kau nanga koe ni, sista vai waka. One pehe, ai mālohi koe tō ngā e taimi ko uloto re re ai ke whai ha mea. Koe pehe pe ke kilu koe kilu e. Pehe pe ke miliona koe milione ai. Koe fui mea koe tō ngā e kilu pe he kilu pe miliona pe he miliona he mea koe uloto re re koe ki ai. Koe whakaamu koe polokalama koe ni mo e whenga whakamama ko whai. Ko hono ui ngā o koe kai ke utui e to iaha polokalama to koni e hoko ko ha investi le rei taha maa e pure anga tonga. Ka ko hono a ko i hono kakai. Koe poto mo ilo. He o koutui ko solova anga eni o e mea koe o tau whihanga hangai whakapolitikare mui ai tonga. Koe si ai mama o kumau e kakai. Pe o koutui o kutokoni mahau pe sete hiwa nima o mama koe e aunga ki tonga e mau ia he ako. Pe koe ku whakaamu ia kono winga whoki o siri mai penga i mea fua ia. Ko mau maranga ena. Ko TEVITA TOAFA ena. Ko IHE ena. Asi ngai mau tae iloa koe ha mea, mo e mau toe masiba. Ka koe fo i mea ko tau whenga koe ki ai. Ko tau whenga ene he taimini, ke tau mahiki me he tae iloa ki he iloa, ke tau mahiki me he masiba ki he whainga maari e. O whakafo ia, i he tau hanga, o hake a ki, ai tau tupu ho tau whonua. Omi ki nau tolo ke nau mau whe mue kina he ako, kai oa na mau nau tolu e whai tō kona tapu i tonga. O koe kia whetu e tai ai whai tō kona tapu. Ka o kuea e ngahi whetu uia o hange koe apiako koe ni, koe circumstances koe around i he nofo e whangita mai ki ako, o kumoa secure. Pea kuea ai o kulawa pe ke guarantee i he tuu koe ni, e lawa pe ke mapure i lelei. E lawa pe he anga koe ātakai ia, ke ne hanga, ke hoko pe ia koe fupola tui la a, ke hao whaki, ai whanki whanau koe ni om ke ako. Pea ko whakaamonga pe au e kurea koe ni ke he tonga, ko toa pe. Pe kuke patoa, pe kuke peki, pe kuke tau ataina, pe kuke siasi haa, pe kuke hau mei whee. Koe polo kalama koe ni, koe polo kalama ia ke alu ki niua o alo tau ki e ua. Pea mua hatoe motu pe i tonga o kuia ha tangata mo ui ai. Pea koutui ka pauna e lawa ke mai mua monu manu ke mai o akoi, e lawa pe mo e ke ai, tapuange mo hou eiki. Ka koutui koe anga ia, ai anga e ku hanga afa ia whainga maari e koe ni kono tupua ngā pe, koe ku fia. Nā ku tupu hake he ātakai tatau, whainga taa ke mau whainga maari e ke ako. Pe taim koe nai mau ai ki whainga maari e, it make a big difference. Ko tui ka paina ke uha o ako, o kou kaua uia he palparema ko he tora ki tonga, he kunofu atua. Ka kou pou uia ke tonga ka toa. Tau ki kātaki mua, ki whakamore, ko kore atea o mea moau mo mau malanga. Ko mau aeni o ku laini mua atu, o whai whakahe mataka muto. Ko kai kia hama paanga ia mau, mahala tata.
koe masiba ango ati. Ka koe loto o kuyai. He o kuyai whainga maari I heni. He a whemau ke tau tokoni. E ai befangi whanau hene e omi ko ka inga pe ko whamiri. Na koha whainga maari e heni, iaha aho, te ke lau ka wai halawa mea te nau whai. Tauri pe mua maya, kuhinga ko si hako tupu o tau whanua. Ngau tokoni mai, o te mou, o e mua mai mua o mou tau whalala o ke he na mangau e hala aki ha se niti te mou o mai. Mao sianga piki maua e nofo hala ata. Ka umangoi o kuma tu umari na pau ya haki mata. E hao mau ha mama. E tafi atu ke noki I whamiri. Ki motu I haapai mo wawa uniua. E ya haki tamasi e fuu whakafonu mama. Kono hui ngā peko ki polo kalama koe ni. Piha moho o mou tokoni ko e whai. Ko ia ngā pe e ko ki I whakarawe atu I he mahu inga. Ko e polo kalama koe ni. Mōre ke mamao hape he ia ke whai aha uhinga. Ko e ha mea ko mau tolu, peko tau tolu. O ku uhinga pe, ko si e tau whanau I tonga. O ku whangau e aki e mau malanga I fo I rea koe ni peko hai. O ku uiki nau tolu koe kau left over. E to e le ia pa mau whainga maari ke nau wo. Pe alu nau tolu ia ka si nofu e tamaiki koe. Ka koe ha, ko si whanau tonga pe. Ia e whanau tonga, nau si o mau whainga maari, mo si whanau tonga, o koe kia nau whainga maari. Ko polo kalama koe ni koe whiinga, ke whakawhainga maari a ki nau tolu, o kui kai kia whainga maari e. Koe mea pango, o kui kai ke ma milionea, ke mahanga, o toko ni ki nau tolu. Koe mea ku whai, koe mau kore atu kia teki mou tolu, he ko mou tolu o kui ai ho mou seniti. Ke tau ngā ue whata. Tau tulu tāpe. E o koutui, e ai aho. Te tau whiawhia, ko hui ngā ko hangahi turu tā, na mou tokoni mai aki. O ngā polo e mesi atu, ia mō mau malau. E I kai ke ai ha mū se niti, e tae aonga, pe e aluhala. E whaka aonga ia, ko hono uhinga, ko e fuufuunga mo ui, o e polo kalama tokoni, ke hake aki isi whanau o tonga, ke nau mau, ai poto, moi ilo, e rawa ai ke nau mau ha mama, ke lau kau wai, a koe tangata tonga no fomuri, tangata tonga no foi tonga, e mo tau whonua, malo apito. Te ita whabore pia atu kai kauhanga o atu he ea. Nana ofa mai pa mohono hoa na fuaki mai panga ni mangeau. Malo, kau ki paspasi ai. Aia ko inga poke utala noa ki ai, koe fuiwi lahi koe e na uange o au ke api ako, mona sio, mona whanongo, mona ilo pau, ai monu ia koe ni o kuhanga ke e tau whanau ke nau hau. Fuaki pisope sone foto pe mo pisope piria miaso, e na taktola te au. Mahu inga pe ia he kuna osia wanga na tolo sio pa na wa tono sio he api ako pa na ile na tolo ko mea ko ni o ku ikai ko fananga o ko fa malo au heni ki he ki fine motoa ko la tai la tu mono mari ko mafila tu o na no fona wa inusila na Western Union ni mai penawa na ki tola te au ko na tala mai ko kamata e na ki tola te au ko eri mai pe he mahina ko to pe ya sere mai Kathleen Manuatu a ene tola te au. Aia ko whaatala noa mau piau I he tau proklama TEVITA. Ke mau ha toko tahamano te naulawa o fua ke tola te au he mahina ko toko toa pe. Ko osi maia a tonga ki Amerikani o ako heni. Ka kui kai ko hafu mata ifika whaingata aia ki he tonga. He o tau toko lahe ke tau tolu he toko taha kilu o tau ngā aue I Amerikani. Toko lahe aputa mo Australia pe mo New Zealand.
Ange be ke whatalana ko ne whai e atu. O hanga mai fōki ai kakai ke whai mo tawa o ke stepu fitu. Ka ke I kakatu he step 1 mo step tolu. Ko whaam ke whamahino ke kakai ai mana koe o ku hoko I he tau whainga koe ni. Koe uraki mana pe hono ilo ki apiako. Pe whai whakakaukau ke o ke nao o nofo he apiako, whetu utak mai apiako ia. Viriami, koe hingo ai na mo whika telefoni o tangata o koe e ngai property ofi mai I apiako. Mo whenga mai ke mo talanoa. Koe mana ia hono ua. Koe talanoa tu koe mo o una, o paanga pe ua mano, taha mano tupu, ai whangaki api ia. Ta koe ango atu koe koe o whailoaki mo o una koe ia mo whanongo tonu mo sio ki he pofonga e tangata koe mo no maring. Te taulawa whakamo ni na teu he o tua aia o mātua koe ni ke toko ni tau tolu. Ke mai ai ngahi api I totongi pehe. Pe kai ke ngatai, pe talamai ke ange pe whaafo deposit, pe a tā ange ai toenga. O iai mo whewhine ia, o kune talamai pe ia koku api e ne ua e whoaki atu pe ia ta deposit. Tā mai pe whakamahina, ka atoa seniti koe o mai I he mahina kotokotoa pe, o ku alu kakato pe ia ki he totonge api. Kai ngā tonga. Koe me e kui koe mana. Koe mana whakao fōeni ai taimi koe e heka mai ai ai whanau he wakapuna ke nau hifo I Amerika. Ai whanau na kai ke aha amanaki. Na kai ke aha amanaki. E heka he waka hau ke Amerikani. O ko whaampe au ia ke whakamahino e mea koe nisi westa. Ki he tonga. Pe teke kau, pe e kai teke kau. Koe ngā aue koe ni e whakahoko ia. He koe toko taha koe koe, o kune mawhea e mea koe toko toa pe, o ku tangi kia TEVITA, ke whanongo mai kia e kakai tonga, ke hanga ki ai ai langa whonua mo I whiri wharearea. Koe mawhia o ku whai kia e whalala, ke ne whakahoko e ngā aue koe ni. Te lawa pia ato tala atu. Ai mea koe kune ongoi. I he taimena ea wange ai, mo sio mo whanongo, ke he ngahi mea koe no koko. Atu sai peke ke tala noa? Iyo, half over. Alo ai. Malo apito. Iyo, koe taimi koe na e hangi ko glau, na kai fo ke whaha amanaki ke whaha whitauraki mo ai fo I vision ya koe na e polokalama koe koe ke koe na ke hau amanaki aki e. Ha koe taimi koe na utaut pa whanongo, pia hau, o mau whenga maari ke tā noa me o mātua koe na lau kia ia mamala kona o api. O whakamisteri au pito ia ke ganga I whakakau. Koe ngā he koe mo I kere ia o lahi au pito o whakakau ke langa I peha o api ai na e kumaha ke kere ka mape na e wamano pepe na kia. E la vai a foi duplex ia wa foi fourplex ia mahalo e ono pe vale. E lua pe whanau me ai ki he api ako. So, o kukuanga koe whakakau ki ai hanoanga he o tua o just walk through step by step pe ai foi ke whaka ai foi visione koe ni. Ma o ki api ako, ma o me o mātu ai una oswili pina ke tuku mai almost for nothing. I ukele. Koe whanki whare ia mo na koe lau a mamalanga run down there ke now. But the land itself, koe ukonga kere ula lahi ke unga. Ke langa ai ke tu ke nofo ai tamai ka. We can house them. No problem. Koe mea ko whakaukau ke alo ofa ai o tua ia tau tolu e kainga tonga. Ne maha ne afio hifo e palparema ai drugs ko I tonga e fihia to e whanau ia whakaama mai matapa ko ni ke si o mai ki nao tolu ke na o mai
o hange ko me ko na lava ke TEVITA ke na o mai o ma o fenga mari ke na wako ma o e mama pe na lava ai o ma o na ha o le pe na wa to ko ni ko na ngai family so ko ngai mana ko na lava ke ya mamalanga o pe ko to loia pa he be ko lau it was no coincidence al ki San Francisco he wiki ko ya ke fanongo he rea a mamalanga pe au foki mai pe ko ya ta ka talo mapuna pe he wiki ko o si o te ma wai mo ta pua ki ko o kau he whakataha ma mo ngai tare kita ko international students o ma wai whenga maari e ko pago hange ko lau o kai ko hawhiwhina wia ko sa ia ke hao ke social media ka ko ke lava e awia ke nofo ta e te hao ke lea atu ke ta atu ai fuufi e mau e tau toko ni kai ngatonga i ta puaki kon ko hanga o tuafa ka ava mai ke o mai e tau whanau ke nau sio mai o mau whanau ngai whenga maari e heni hanga pe o tuaia whakaava matapa step by step ke a mai ke tunga koe ni ai ko tunga koe ni o kutuku mai e ka tau tolu i tau hoko atu ai ngafa ko ia e tau whenga e ki seniti ke toko ni e tau whanau ke nau si lava mai ke ako malo a teita te to hame ke te sio mai ki ai o tui mamalanga ko whiunga aro te whai he whia whini ke io ngā wao whai hano whakakaukau i he mātanga. ma te Silvesta te ha feu e tuku mai I kai mahalo ko katoa pe whihu ko ma nei. Mālo. te ha me ke tokanga Silvesta I kai mahalo pito mamalang te foki a te vita toa pe ke at malo e program le rea ni ku ke kita hame whahatokange. Mālo. hoi pa mo e kai ngatonga ko mau whamalo atu ko mau whamalo atu pe hange ko e lea koe nei whai e te vitangalo a whetoa wha mau tala monu atu ki he teu whiri ono whiri hakakai ke nau whapoponga e ngahi wāhenga ki whare area ho tau ponua pia ku mau tala monu atu tawange ke whana e lau maari e ke te koe ko ngā ke ne whahino hino i koe ki he whiri te ke whai pe te tau amanaki re wai ki ha whonua tataki he lau maari e a hono kau whapoponga pa mono kau whare area pia koe whonua malu ia pia e mooni ai whakafoki e te vita ke tau foki ke historia he te tau lawa peo tala ai ke i tuutai mo ke i tuuloa i pe ha whonua o ku ofa ki he otua whika uruaki pia toki ofa ki he kaunga api whika ua koe tau prokalama a koena whamano atu ki he taha i whae koeni e ne mao halo tolahi ke kaumai i he tau prokalama te vita vine ko atwa i waka ko e tāpua kia ke whanongo mai ngā whae o koe nau amanaki lelei ka taimi wholau mai e nau whanau bea mei tonga koe taha ne ngā whae o nau i Amerikani ke nau toka ngā e si whanau pewhine i he nau wholau mai o koe e ngā whakakaukau o ku whai he o mātua ki ana alo ngā whawhai whikau pa utau tala monu ki ai ka o ka hoko ia koe tāpua ki pe mo ia kai ngā tonga o mau ofa lahi atu mau ofa atu ki o mo ngāhi fofonga pia mo ngāhi tangi o mo whai ki o tua koe whainga maari e koe ni o ku ikai ko ha whainga maari e ia na e whakakaukau i e viriam poroviri mo te vita TOAFA o ku ikai ko ha whainga maari e ia na e whakatupu e matei talo mahu inga koe whainga maari e koe ni koe o ngoi e o tua a ho o mo tangi hake ki ai mo whakaamu ke iai ha whainga maari e ke toko ni aki a ho mo whanau pia ne hanga ai o ui ki mautolu ke mau whai e whakakaukau koe ni koe tari lotu pe ia maa ki mautolu pia mau pe mautolu ha fie hange koe rea whai te vita mo rea whai atu mau ha fie lahi ke mau
tokoni atu ke whakahoko a ngahi tāpuaki koe ni ki he ngahi loto whare kotokotoa pe o tau kakai i tonga. Ko ia mau ofalahi atu apito. Tawange pe ke tāpu e kina ki mautolu. Tawange ke liringi e tāpuaki i he whare o hamohe o fo. Pa pe ke hou e ke whonua ke tūtai ai pe ai pure whakalangi o ku tataki ake ho tau whonua. Pa pe fo ki he pare mia ka mai ho minista i hono matua i ano whakakaukau i ho tau pure anga. Ta pe fo ke sea wharearea pe mo wharearea ka ma fo ke tonga kotokotoa pe o mau talamono atu ke ngai whenga me ngai whenga ako me ngai whenga kotokotoa pe ke lava mai tau whanau kawange pe ke tau pe kina ki tau tolu pe ke tau ma o haloto taha mo a whe o whani ko e tatau ia o mau whai atu pe me he tau proklama netueka IKALE VAKAI UNIVEESI levereva malanka tau atu.